ماجد بخلايا مراي بلا ترى درك نازل عبد الباقي باب يا بك كلم زاوي فانا نقول ما سمعت الشيخ من دشت لنا وكري بزموي دیروکا 5000 سالان دنگ بیجی به سالایه به دنگ خل سرکورین آمده ده oldu de. Deng بیجین آمده دستانین سر زمانان، جیانا evindاران، خوزای جیهانی، خمگینین کل سر آخا کردستان هاتن جیاندن و تیجیاندن و ایشو جانین جواکا کردان به کلامان خوتینن زمان. مالا دنگ بیجان 2007 آنده لنافچه ناف سورا آمده ده لکولانه که تنگ و لخانیه که پشوروژاوی دورا 3 سالی ده هاتیه وکرین. 2007 آنده جعالی سروک شراداریه یوی دمی عثمان بایدمیر و وکی پروژه که تیدام ازراندن. دی دسپیکی ده لمالی ده 28 دنگ بیجین میرجیه تگرن. دناو دمی ده هجمارا دنگ بیجان دم دم زیده دبه دم دم جی کم دبه. 2007 هرفه مالا دنگ بیجه هیا 2008 هاد مبرا خلاصیه 2007 را هاد مبرا بعد 10 سال البرا خودی وقتی دنگ بیجن ما ام 3 و 1 بون ام نو مانا 16 یعنی هنا وفات کرد هناش خوش شون هنا سرون درکتن چون یعنی حالا حاضر ام نو 16 دنگ بیجی نو حاجی دنگ بیجی چند هنره که گلی کورا گلی دور کورا تاریخ 5000 یعنی روزا خدا تعالی کل چکین دنگ بیجی هیا وجا نو هیدی دنگ بیجی دو پای فایدتنا ابوریتنا قلنا ما نري شارتلي كذبا بقى ويا مدر باسكي خايف دنگ بیجین آمده هر سبه تین مالا دنگ بیجان و جبو میوانین کو سردانا مالی دکن ره کلام دسترین. جالیه که ویجی کلامین خو تومار دکن. دما ناو بری دجی دناوا خوده صحبت دکن چای و دخون پکنوک دبیجن. عمري وي 47 ساله جبي 47 سالي دا عمري 12 13 بو اگر مدس بدنگ بيجي كري بدنگ بيجي ما هنكي زمان حيا عمري مكد 20 فلان ما دنگ بيجي ذكر جيو بيفا مدوي اريدا يعني ناف بردا ما دفش دنگ بيجي بردا ور حاصل پشتی بید پیرال ودرا مالا دنگ بيجا وبو وهنا مالا دنگ بيجا ونبو پیشیدا دیجلا فراد وبو از مروکی رقم لام دیجلا فراد ده تلفزیون که دادی گد تیوی دامدی اجمالی هاتم گو از هرم هلا سیرا و دنگ بيجا گهداری وابم از هاتم کتم ناف و اجی کتم ناف رفه و هلو ورزشكي حيرام دماغ محمد سنشي اكوزك وكميني يعني هنركي پرکور يعني او دنگ بيجي هنركي پرکور گوراك امزانن يعني اگر كرد هبويه دنگ بيجي جي هبويه يعني گوراك امزانن امورد بيني چبكي انا تو درك في گوندا مرسلا ده هر گوند کی دا مرسلا کی دبي ده دل هر کرد کی دا شیره کی راکتی هیه يعني گوراوی تو انا تو درك في گوندا بهزار دنگ بيج هنا وشرتي بن پرده ده هنا مرسلا ام الفيدر كات الفيدر كام جان هفد الفيدر كات ده سيحب صايمه شيبون ام دي ساعات القارئ انا مون 15 حب و يعني بفي هو دنگ بيجي ام ورد بينن يعني گورام دنگ بيجي بري مرسلا غسله تنبون تلفزيون تنبون انترنت ميديا جواكي تنبون وان تشتا قش دنگ بيج هاني زمان دنگ بیجن نافدارین بجار آمده لمالا دنگ بیجان به وی شکلی دماغو درباستکن. دنگ بیجن کو سردانا مالی دکن به پرانی سالمزنن.
Dengbêjên yên malê herî piçûk 5 salîne. Şanzıma ve yami kekene da berhe mala sobi paşa tüne ne havine ne faize jeber temine male ray Dengbêjên ku di dîwanê de cih digirin, kilamên ku bistirên di mejiyê xwe de dineqînin. Car caran jî ji nişka ve gotinan davê jin berhevdû. Dizbiyên ku di destê wan de jî balê dikişîne. Di destekê wan de dizbî, ser guhê wan jî destekê wan. Sedema wî jî li gorî wan ew e ku dibe wekî kontrola maqamekê. Dengbêj dema kilamên xwe dibêjin, wekî ku di nava kilamê de bijîn, geh xemgîn dibin, geh hêrs dibin, geh jî rûken dibin. Dengbêjê hem Zazakî dibin hem Kurdî dibin. Belê, yani zivanê me ser zivanê Zazakî, ez Zazakî kelama dibêjim. Mala dengbêja zî qey dikirî me, ez cigerxûnê de zî kelama dibêjim. Dengbêjê cigerxûnê me. Ez viya sala 1007 da me dengbêjî gotî çimkî me gavanî kirî. 16 sala me gavanî kirî. Me derdê xwe ji gotî. Dengbêjî bi dilê xwe dibêjî. Ji aşqa xwe re dibêjî. Ji yani derd û zivan û ji hevalê hêja re bêjim. Kurdî olarak zivanê dayîkê xweş e. Berê ewil em çîrokê dibêjin. Zamankî dengbêj ev bûn. Gazete tune bû. Nivîskar tune bûn. Ağa radibû gundikî de ji xwe re dengbêjkî seçmiş dikir. Dengekî canî gundiyê xweş ve dikir dengbêj dibir ji veeta, dibir ji vaka, dera digeran. Digot viya dengbêjê min e. Hadê mer falan gund. Qîz ravand û wî dengbêjê ser qîzikê kilam digot. Mêr kuşti ve ser mêra kilam digot. Eşîret bibana ser eşîretê zî kilam digot. Dengbêj tu enstrüman bikarnayînin. Lewra dibêjin enstrûman zirarê dide kilaman. Dengbêjî û enstrûman hevdû nagirin. Îro tu çi qaskana tu dengbêjî û saziyetêkî nav hevdû, ew ê yek livyalî here, ew ê yek livyalî here. Dengbêjî ancak destê xwe di ber guhê xwe de ev qirtika gewriya xwe bi guhê xwe eyar bike. Yani wek telê temburê tu ba didî eyar dikî, bi dest eyar dibe. Yani gora min me dengbêjî bûye weydî. Artık hevalê me de çer dibînin en nizanim. Çanda Kabeya Kurdan mala dengbêjan sibehê zû deriyê xwe ji bo welatiyan vedike û heta tav dike ve erdê xizmet dide. Xaniyên dîrokî ji du beşan tê holê. Odeyekî ji bo zivistanê ye, odeyekî jî ji bo demsala havînê ye. Dengbêj demsala havînê bêtir li hewşa xaniyê dîwana xwe digerînin. Lewra li gor dengbêjan germahiya hêwaya Amedê û germahiya çîrokên kilaman dema tê bahevdû dünya bêtir germ dibe. Lê carna jî mecbûr dimînin ku hundirê odeyê de kilamên xwe bibêjin. Dengbêjê de pera tune yani. Dengbêjê de abla rez valla belediye vekî ya. Hakkı riyama hakkı xanım aldım başka yani. Aburi vakti aburi tune ve kay bergane. Lebele geç pırtına. Eko bêjê dengbêjî ve bimrin o. Çünkü çimo dengbêjî xwe heşîn dibe. Tiştî doğaya. Heya ku dengê bilbila li dünyayê de hebe wê dengê dengbêja jî hebe. Heya ku mêşa hangî vê arîn ser çîçeka bigere tiştê baş berhev vekî wê dengbêjî bigere. Çünkü dengbêjî ne efendim tiştekî hemawalî wê bimirin ama heya insan hene wê dengbêjî je. Çünkü dengbêjî navê wê derd e derd. Kela dilê mû wa. Axirê nalînika dilê dayîka ye.
حیا انسان هبو دنگ بیجی هبه از با تا کلام دبیجم ادبی خیلی بکی از گوشه کی دست سکنیم سر زنار کی سر چیا کی یا سر چم کی سکنیم از وی شر سیر دکم اوی قیزک روان دبه مینا که وان سیر بکم دست افدو گرتن روان دبه بدل خو بدل نه کلام بدل یعنی بدلی تشکی قد نخوشه ام جوی حوالا اجاره بیجم ایرو زبان دایی که سربست زمان که قدر خبو حواله مدگوتن حواله ما پروندا بود 90 یعنی سال 1090 دا پر حواله می دنگ بیجاتن کشتنه ایرو سربست بوی زبان دایی که یعنی قدر خننه سربست امکانه بیجن از کانم حیان سر اسمی بکن جعده کلام بیجم که از کی نابد تچرد کی تقید نابد دبیجی دمرا فرمانه لمالا دنگ بیجان هر روش 10 و 15 دنگ بیج کم دبن و هنر آخو اجرا دکن. هنجاران مالا دنگ بیجان دبه وکی فستیواله کی. دنگ بیجین کو سردانا مالی دکن به گلن پیری میرن و نخواندانه. همی کلامین خو جبر دکن و دمیجی خوده تومار دکن. جا آلی دن ویجی هجمارا دنگ بیجین جن گلکی کیمن. لآمده جی یک کس هیه. از عیسی برواری او بناوی مرسلات حسیام وکی دنی پر اوقاس کنا متنه ونه هم ببیجن مرسله دقیقه ایریوانه وقتی کم گده بود مرادیون ایریوانه گهراد کرد اینگا خرابیت خواهدشو وانا ما گهدار دکرن یعنی هنگا ما وقتی و رادیون شخو ذاتی خوش ندکشت اما دا برگوی خوب بره آواد کرد ام بوی مازن بون ایجور وانا وان دک بیجا وقتی کلام دکوتن هینکی شو 15 دقیقه بود چی بود کرد هینکی تاثیر لمده کردن یعنی بچاو من میستر ما دیکته بود سرانه من دنگ بیجاجی ولی هوانتاجی چند شخص من چتش تا چند هنرم مجیه مده ات خازم گنج بگیرن پرد خازم و یا گازی گنجات که انسانی که این زمانی بستکارم یعنی هلبستوانم نزیه اثر من پر نزیه صد اثر من هنه یکو مفقود شکیم و اینا بکی هم اصلا بتونه مازوپوتانیا مستران گفتنه یعنی ت سه واسه بگیرته حیات بچی حکاریا حتی تو بچی هم از یک چوت نه یک گلی و مسیر و او درک نمونه مسئله استرانه که ما هیم گوتی ذاتن یک روش که هاد ورا چه گو دنگ بسترانه همه یه جبند بیجم میجی جواب آویدا مگو ولاد نما دشت قط نما چیا نما زوزان نما ورقت نما گند قط نما و دنگ بیجا هنرمندا و حوزان سن نگوتی یعنی تشتی که نما یکو ما دنگ بیجا استران نگوتی هر سال دورا 7,000 مروف سردانا مالا دنگ بیجان دکن. جهر دری جیهانی مروفتین. هری زیده جی بالا توریستین بیانی دکشینن. توریستین کتین آمده اولی بری خوددن مالا دنگ بیجان. یعنی گوهداردارین ما. پیانی زحفی öğrenciye mi, xanakar mi, zaningahana. Evya, buna kaç yanlış bilmem ki. Yani gencime pıtır seyramet kin. Evin zaningahına. Ermanca ve mali, برای هر کس خورا کوشه که دن مال خو دعوت ده دگوتن گوارن جوات دا بیشن ولی بلا ملت هم میبیا مازه گلی دنگ بشن گلی انسان هنر ویا گهداری دنگ بجا بگیم چه کی دنگ بجا ببینه وقتی هر خستهانه داد شخولی هم شخصی خورا بیشم
بپرژی حج حسین فاره بکرم مقازی حسین ببینم دمه ها 3 سال ما پرسی کس آب نشون من نکرد یا حتی حینا که میگویا ولی جلج یوسف حج حسین فاره ببینم اچوم تام جدی ولا رما پرسی انا گو کرام مریا مگو مریا وای مگو رحمه خودی دی پیرا هات مالا دنگ بجا مری برای ویل برا از برای هم 9 سال منی ما فرا دنگ بجی که عجبا که هنگ مالا دنگ بجا وکی بش حسین برا بیا من درد خوش گوتی دنگ بیجی به دل خود بیجی جی عشق خورد بیجی جی یعنی درد و زبان و جی حوالی هجاره بیجم کردی olarak زبان دایی که خوشه مقاصد کی ترکی گوت مقاصد کی ترکی بله گوت که بلا مقاصد ترکی گوت باب مجمرا قداخه دانی گوله مت زبان دایی که بیش daha خوشه م باب غنشکان م کلام زازاکی گو بسی م 27 بسی من بزازاکی گوتی غین آمده لباجار وانه جی مالا دنگ بیجان هیه. إذا بالكرم عالم شبكي شبه بايزة مقصد ومرازة من الباب محمد أولا سريتشي على محكوم يا الفريار هلو بقرينة هلو بقرينة لولا بابي محمد حينا مدي بارد هاتو بلكي كتي هلو برفالشي قال يا والو قناطي شابي من هذا ما هلو لور يا قال يا هذا بالو ناخذ من مقصد ومرازي خلقي هلو تبقى قالوا شما مقصد ومرازي من بابي محمد هلو على قدي لا لا بابي محمد حيرة مدي فرمانا بابي محمد رهابو هلو لا المالونتي قال يا والو قراوي صار سريش عندك وشان صلاي ولا بابي محمد محكومي فرياري ذكر هلو ولا تخلكي ليش قلت لهم ربنا ياخذنا ولا بابي محمد لما اكتبوا